Miyamba Kurumjari adom ningbiribasi Impact News ni. Impact talk to Manipur, connect with people you serve. Thoramasibu miding tabiri ba miyam punmakpu hanu makada kanel samban duramna taram nokchiri. Ngasisu miyam gidamakta yamna special doiba guest amakak ekoina pudana lakchiri. Handak mamangi chahida haivatare Maharashtra da Global Mr. India 2023 pangthokhiba sida kogi Mr. Universe Tourism India 2023 amadi Best Physique Mr. India gi title pudna lakfi batna handak chahi gi March ki tang taraga mari dagi kun ga taruk fawbada kogi Bali Indonesia da pangthokadoriba Mr. Universe Tourism masida kogi India bu represent tawduna kogi India gi mai oina chatpigadaba adugumba yamna changkholaba model dani ngase koina pudna lakcheri base. So without further ado, ladies and gentlemen, allow me to welcome Mr. CHITRAKANAN THOUDAM. Thank you so much. It's been an honor to invite me as a guest, and thank you so much, Impact TV, for having me. I was personally writing your news when I received the news from the Rakesh Instagram and the social media platforms in the chai giva land madaksida havatare the ray of hope makak humna havatare pudan lakpi giva mikup to Hoyisiam Nungaje Amukana Handra the Impact TV a big congratulations to three of you, especially CHITRAKANAN. Thank you so much. CHITRAKANAN ado handak chahi sida suchak ka dorega 14 handaki 14 sidagi 20 da 26 faw bada 26 faw aduga handaki tang tara sida Manipur thadok pigani ha paw sitaje taramathoi da yamna sunungai je ado hanbada koina wari se hodok jaboina ha batare ko kogi handaki Mr. Universe Tourism India 2023 si fongbire amasung kogi Mr. Universe Tourism se represent India represent or kanda piga dore have tareko sigi sida ko sada kari fawi karam karamba mong the prepare to we have the other matang da something habi chakadoriba international platform ase kaitare am high platform am oibrina high preparation fatan tawe tawbasida ko gi atopa patient ka hadiki sigi patient singa manada high tarakana si tourism the best torga ko gi lajariba state amagi in country amagi magi beauty cultural richness amadi heritage lai ma'am combined toraga utuneba I feel proud haibadi khoigi Nigeria culture heritage tradition ma'am je utpa fangani haibada showcase to ngamani haibagi I proudly feel to haitar CHITRAKANAN India is a very vast country. Ade duga kogi tongan culture, tongan traditions me ama kakna su kogi marang kaina laiba dugumba country ama kakne. Sigi matangs da as a Mr. Universe Tourism moina India se represent oina chatpa matangs da are you going to find a place for Manipur in when you represent India Manipur gi matang da di kamai na show to gi haina khanbi handaki matang se especially I will focus in Manipur haibadi kogi India represent torgasu hoi India su yaw to bya but mainly ai gi imalaiba ai state haibadi kogi Manipur haib state che culture ram richness oiba lam amane ba khoijo adu na kogi laiba resources mai gi mayam se combine torga mayam da international platform da am kehna mayam na explore to pam na bidamakta I showcase to again khali yam ngai je khoi du ta bu su yamna khoi proud voice ba moment amakak ni habatai plus chawra ba podum amakak ni CHITRAKANAN na pura ga chatwi ga dore se handak Indonesia da ko mai palak pa su oi gani habagi chap chap thazabas lei shor gi mafam da so khoi na thongni jari ado asyamna chawra international platform sida khoi gi chatwi ga dore be se habatai fagi dinate habatai abdi tongan ba country mayam dagi mi mayam la akan da su sida thengna gi ba competition dagi hena saruk tara hena chawkhatna adugda su competition de thengner ka dori bani sigi matang sida CHITRAKANAN housing forward kamain tawra kan preparation to be both mentally and physically kamain tawra kan preparation to be matang da sa have chume have the platform ase yamna chawba have delicate countries me amaga competitive oibanina both mentally and physically strong am darka dai mentally strong oige have target ai gi lai bisa motivate tawba and then akhang hai lai ma'am tanaraga kamaina am ke hanna lai ba ai gi strong point je hanba daga physically have target ai gi daily maintain balance diet kumba dagi daily routine and exercise kumba je adum tawraga hai preparation tawe aside hen hai target amuke hanna khoi gi tongan ba tourism oirapanina haidi to kitang khedari ebuko aduna tourism best tawraga kanna mai pakna
ꯍꯣꯠꯅꯒꯦꯅ ꯈꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯝꯕꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯗꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯈꯛꯇꯪ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯏꯠꯁ ꯑ ꯕꯦꯔꯤ ꯚꯥꯁ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯕꯦꯔꯤ ꯁ꯭ꯌꯣꯔ ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯀꯥꯅꯟꯅꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯔꯗ ꯇꯥꯏꯝꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯕꯠ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯌꯨ ꯑꯥꯔ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌरिꯡ ꯕꯦꯔꯤ ꯅꯥꯏꯁꯂꯤ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯎꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯍꯦꯟꯗꯜꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯎꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯨ ꯅꯣ ꯌꯨ ꯍꯦভ ꯕꯤꯟ ꯋꯔꯀꯤꯡ ꯕꯦꯔꯤ ꯍꯥꯔꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯌꯨꯛꯇꯒꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯗꯒꯤ ꯌꯨ ꯍꯦভ ꯕꯤꯟ ꯒ꯭ꯔꯥꯏꯟꯗꯤꯡ ꯌꯣꯔ ꯐꯤꯖꯤꯛ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯖꯤꯝ ꯗꯦ ꯏꯟ ꯑꯦꯟ ꯗꯦ ꯑꯥꯎꯠ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯛꯄꯁꯨ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯣꯚꯔꯁꯤꯁꯇ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯀꯥꯅꯟ ꯑꯦꯅꯤ ꯍꯦꯜꯞ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯄꯔꯁꯅꯦꯂꯤ ꯃꯤꯅ ꯍꯦꯜꯞ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯑꯃ ꯂꯦꯞꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯍꯦꯜꯞꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯐꯪꯗꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤꯁꯨ ꯐꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯔꯁꯅꯦꯂꯤ ꯐꯪꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯩꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯋꯥꯕ ꯏꯚꯟ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤꯅ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯜꯞꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯕꯠ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯚꯦꯔꯤ ꯁ꯭ꯌꯣꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯗꯅꯀꯣ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯅꯁꯨ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯅꯁꯨ ꯊꯣꯡ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯧꯍꯟꯖꯕꯁꯦ ꯉꯝꯖꯒꯦ ꯌꯧꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯀꯥꯅꯟꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯅꯤꯖꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯕꯦꯁ ꯋꯤꯁꯦꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯝꯖꯕ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯋꯤꯁ ꯄꯤꯖꯕꯁꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯀꯥꯅꯟ ꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯀꯥꯅꯟ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇꯤ ꯈꯪꯅꯔꯕꯅꯤ ꯍꯨ ꯏꯁ ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯀꯥꯅꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦꯀꯣ ꯌꯨ ꯍꯦভ ꯕꯤꯟ ꯚꯦꯔꯤ ꯐꯦꯃꯁ ꯏꯟ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯌꯨ ꯍꯦভ ꯕꯤꯟ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯑꯦꯟꯁꯔ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯑꯦꯟꯁꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯀꯥꯅꯟ ꯈꯪꯕ ꯇꯥꯔꯒ ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯀꯥꯅꯟꯒꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯗꯥꯇꯥꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯏꯈꯪ ꯈꯪꯒꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯏꯃꯥ ꯕꯕꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯂꯝꯗꯒꯤꯅꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯀꯥꯅꯟ ꯊꯧꯗꯥꯝ ꯂꯩꯐꯝꯅ ꯍꯧꯕꯃꯔꯛ ꯂꯧꯔꯃꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯣꯛꯄꯤꯕ ꯄꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯂꯧꯔꯦꯝꯕꯝ ꯅꯤꯉꯣꯜ ꯊꯧꯗꯥꯝ ꯁꯣꯃꯤ ꯂꯩꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯗꯣꯝꯆꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯌꯦꯟꯗ꯭ꯔꯦꯝꯕꯝ ꯄꯇꯦꯁꯣꯔꯤ ꯗꯦꯕꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯅ ꯀꯌꯥ ꯑꯩ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯏꯇꯣꯝꯇꯅꯦ ꯏꯇꯣꯝꯗꯅꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩꯀꯣ ꯏꯇꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯤꯗ ꯀꯥꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯄꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯎꯗ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯁ ꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯥꯎꯗ ꯑꯣꯏꯖꯔꯤꯁꯤꯅꯗꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯅꯗꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯥꯎꯗ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯀꯥꯅꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏ ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯀꯥꯅꯟ ꯑꯦꯖ ꯑ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯀꯥꯅꯟꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯂꯤꯡꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤꯁꯤꯗ ꯆꯪꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯀꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯞ ꯎꯕꯗꯒꯤ ꯆꯪꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯃꯣꯗꯦꯂꯤꯡꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤ ꯆꯪꯉꯛꯄꯁꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯔꯠꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯝꯖꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯖꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯕꯠ ꯐꯦꯁꯟ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯄꯥꯛꯅ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯄꯥꯛ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯁꯦ 12 ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯅꯧꯅ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇ ꯁꯨꯝ ꯀꯩ ꯄꯦꯖꯦꯟꯠꯀꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯁꯃꯦꯟ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯎꯠꯅꯤꯡꯕ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯐꯖꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯅ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯦꯟꯇꯔꯁꯨ ꯄꯟꯕꯤꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯀꯥꯅꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟ ꯑꯦꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯒꯨꯔꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯣꯏꯐꯗꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯒꯨꯔꯨ ꯌꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯁꯤ ꯌꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯅ ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯀꯥꯅꯟꯒꯤꯁꯨ ꯈꯣꯡ ꯈꯨꯠ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯣꯖꯥ ꯒꯨꯔꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯄꯟꯕꯤꯕ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯝꯇꯪ ꯄꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯣꯡ ꯈꯨꯠ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯔ ꯔꯥꯀꯦꯁ ꯁꯤꯡ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯃꯥꯅ ꯃꯣꯗꯦꯂꯤꯡ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯗ ꯃꯥꯅ ꯈꯣꯡ ꯈꯨꯠ ꯄꯥꯏꯔ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ
one and only my mentor ma katani yam nungai je mamang ge episode sing de so ai ge so I had the fortune to have a conversation with Mr. Rakesh also yam na sun nungai ba modeling gi maram da anoba perspective ke amasu adugumba putok pi gi ba guest ama kak nai tar I'm always looking forward to talk to him also whenever I need guidance about learning about modeling and stuff like that yam na sun nungai je wazana asuk matik chara da satra su kari gi matik chara haizaning ko makata na muk chitrakanan aina muk khangzaning ba se handaki Maharashtra da pangthokiba Global India Mr. India 2023 sigi experience mayam gi matang da su khangjaning sigi matang da su ai kitang kuthazana wari chana ki siko da han ba aina khangjaning ba se sigi asuk chawgraba whole India gi oina tawpa competition sida title se ama kaktang na te chitrakanan lower lock period title ani ne haidar koi gi Mr. Universe Tourism siga Best Physique Mr. India siga title ani ne snatch torga puraga lock period se sigi title se cham cham na khoina khoigumna sumaina leibiram ba ge ha batare asuk chawgraba title mayam se kok sakta hapkolak pasida how is your life after winning this title ading tang da have you after winning this title life se dum change lai hai tare haibdi koina aina expect toriba mayam then aina khanjariba aina hotnariba ai mayam do fulfill torpa gi harauba nungaiba and then sudden kai tare nungai faulpa and then something new hai tare ano mayam aingwanda phangakpa and then biggest platform phangakpa gi nungaiba dai ai lairiba talent mayam se showcase tawba phangani and then khalakpa gi timing oiyebko aduna experience habta gadi amana growth learn gumba aingwanda mainly man valuable lesson ma pi khara pi aingwanda perseverance hard working and determination oiba haibisima experience phango heta ada sigi competition sida chitrakanan akoi gi competitor kaya gumbadi dumaina laki kamain tawgi 30 state oidune 30 state delegate countries commit oire pulaga global model India je pangtokibane ba ada Manipur dagi khoi ani yorpa adiduga mayam sidagi habdi ase amna chawgraba 30 states sidagi Manipur khaktang dagi sumaina ani yorpa adusu akoigi hojik cha 30 ba lan sina so haiba tare yam ka hena effect tawba matam da su oigi chitrakan ase adu sigi matam se the preparation tawgibani kamai to I think this is your first pageant if I'm not mistaken no ahan ba nate ba kadai patient di hana yawi register hamana mega Mr. Manipur 2022 ra 2020 ne da participate tawgre adugi matungda CCM adu sigi competitions have tare ko level ka yada nahan chitrakan nai on the video thagbi ko matam da ko gi tongan ba level me amma kak leiba male traditional round and the gi ko gi tongan tomor costume am set la kan da maina compete tong na ba male and then questions sing so in sum yeng za matam da amna su tough oi ba male sigi and the question answer round sigi matam sida me amagi mentalities e am bazna study ta ba male juries me am da so adu ina khangjaning ba sigi global model India se sigi sida ko gi level ka ya thokna adu maina compete level compete to by say everything as koina khong thang bo ro hek tum hogolok parigi na horaga everything is competitive never habedi moina yeng is title se kana da piraga karamana pir matam da mi jugi magun hen he kani and then title ko chana mi kana no na moi chana thi habedi mi gi personality confidence ni leiba attribute ma'am je chana ba mi thi ba aduna everything is competitive oye and fresh to oye habedi sumer du oiro trady oiro ethnic wear oiro casual formal loi competitive ngaktane aduga questions yam tough oi bai ta jury se edum khara phamme hadi adan jury amam question amam lo hange jury tara male phamme je tara du question amam lo hange hamgutu da adam sajana ju pi habdi ama ani natra tang nervous pudi chatleba ko but I best level pira puduna I see Europe ni hajani adu sigi question and answer round sida have tare ko koi gi tongan ba juries me amna hangbir question sing sida mode of communication have tare ko sidi karamba language to oi gi kamai to mode of communication is English to English to okay so Chitrakanan you're telling me that sigi competition se kai gumba yauge have tare ga the future da koi gi Manipur ge angang se mayam us le ko potential le mayam khak le tar sigi competition se yauge have tare ga we have to be very fluent in English also. That's one of the advice. Natra. I have the English having English in just all communicate. The 30 countries to
koi Hindi khangba yaude ama khangba adum yawe bako but actually English is the main language we have to speak within us. That's why it must be compulsory. Yam nungai je habdi modeling and I mean hana matam sa age perspective anaw ma zo hangdore ha ta ai gi mind modeling and haina kanda khoi gi fazaba dress visual se la kanda stage ta ngang tang chatlubu adu khak tang na te you have to be prepared have the overall khoi gi personality se loina ma groom to ba adu ma career ma khak ne modeling ha ta ai khoi professionalism da base to ne am ha bi some da modeling ha kanda su show kra thokpa dress ka se puna te ba it's all about koi gi lai ba koi gi component aspect mayam se impact to ba adu tu na koi gi education mainly education yaw su aya da ta re education yaw dra ga di ma na khali boto tong la sing su sa loi ba yam nungai that's a taking point koi na so loksan jare ha ta koi guess koi gi viewers mayam da su sigi se am kana boy gane ne khale thank you so much for that opening of that prospect of modeling ada chitrakanan makhata na ina mu khangjening ba se hoji chitrakanan na haibi gi ba matam da koi gi nervousness su yam na chat pa matang su mayam yaw ge because competitor do yam na su yam ba oi gi ba adagi level se tongan ba level da gi khathara ga matak sum ka khalak to ne ha ba ta sigi matam se da sigi competition se yaw ba matam se da ha ba ta chitrakanan gi oina kamain tawar kanda mentally physically focus tawar ga laina ba on the stage backstage adugi competition manung da ha ba tare kamain tawar kanda khoi gi focus se maintain tawar ga tham ge ha adugi matang so hai bi stage ta hai ai focus maintain to hai ba hai ta ga zum stage ta bu kar ga dim nervousness te dum lai ni ba am amu oiro apana ena to ois dum da khara dum lai ni ba ai maintain to hai ta just ai gi mind je hai ta mind jam na calm oina thamna hotnai ba hai bi if kai ga mind jina kena to bu tar ga di dum nervousness la e ba adu du na yamna calm oira ga hai ta ai motivate to ba sa manung na dum nang soi ya de khot ya de you have to do best nang si da mak ta ni na ya wana sahi ka tha ka nang honar ke mam do do your best nang hona ga dam ni ha motivate to ga mai na ai je ka mo na hona hai tar jam nungai je have the self confidence is the key ha do do have the adugi coolness to maintain to ga lai ta ja was sam nungai je this is also one the taking point mathang gi khoi gi potential labor model me am kak na si gi chaw graba platforms da kakhat ke chat ke have tar ga they have the chitrakanan so have tar lamp bearer or akanda mangchin thana have tar me am se dum khud sambira ga pu ngam gani have gi thaja basu me am kak lai masiga loina chitrakanan black macham tang log jage break ki matung da chitrakanan ga nungai wari watai ga loina impact talk to manipur hanjarake impact news pu meeting ta dun review ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯐꯔ ꯑꯃ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 29 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯝꯕꯣ ꯁꯦꯠꯇ ꯂꯨꯄꯥ 13,900 ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯤꯚꯤ ꯋꯥꯁꯤꯡ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯥꯁꯤꯡ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯐ꯭ꯔꯤꯖ ꯂꯧꯕꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯛꯀꯤ ꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯂꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯄꯜ ꯑꯃ ꯈꯟꯒꯠꯆꯔꯒ ꯊꯥꯏꯂꯦꯟ ꯍꯅꯤꯃꯨꯟ ꯇ꯭ꯔꯤꯞ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯁꯤ ꯃꯦꯖꯣ ꯍꯕ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠ ꯀꯣꯟꯖꯦꯡ ꯍꯖꯥꯔꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ break ki matung da mayam taram nok chiri chitrakanan ga wari makhata jage chitrakanan khogi break ki mamang da nungai ba wari mayam kha hai bi gre nungai ba lokshan ba da kana ba wahi mayam kha so hai bi gre makhata rak poina sigi competition sida aina khwai dagi yeng ba da nungai jagi ba ha ba tare sidi I'm not mistaken traditional round the oramal chitrakanan na khogi maitai gi have the royal family gi adugum ba yamna fazaba visual mayam kha set ki khoina amtang udru mong da di khogi uchek matu na oina ga mai hap khiba yamna fazaba khogi costume khak set khiba costume sigi matang da kitang explain to bi kana gi wardrobe no have the adu matang da something have costume je aham da ai je komaina to ge ge je hana concept sagat je bisan ai di ai designer da approach to ting ai da komai to ga di fajan have koi manipuri tradition je am su unique oi ba ai kitang henjan ba su ya da ba dai ba sai gi basic to da koina kitang add to bu to khatane ba ai aham sagat le komai to ga fajagani hai ta hai sum khale kana matam da serious arubam ai ma da on call to mai to khole nang dress kana pai du no ko tu no hangbi re ma ngon ham oina ai
ai khangdri nang paibi ge hai su ya sin phare du hai la piro gi portikta do khanara se ha mana mai te khanare duga aina hai ai gi concept ama lei nang si hapitang check to gera mane edu phare du di yekpiramo amana boyang kolong buto ai just sketch tang toromeba sketch toro matam da mana whole sagalak pan hai tare ai just sketch ni ai lai ba sagat bu concept su katani piram khatane ba aduga mana sagalaga e sumai lai ne pirak pune hai tare the unique mo oi be tare yamna su unique ai ne uzaba matam da zuga habdi akoina normally sumaina kok matak ta hapur da khoi gi charong hapa haidna matak ta ga charong hapa gan adugi dress to khoina ubu matam da su even Manipur da ubu matam da phawba khoida isa da something associated with our gods and goddesses of traditional sanamahism ado maina ubu matam da so khoina kitang isa da thuklawa paukjaba goosebump feel tawjaba adugumba makhal gi costume na haba but adugi costume duna khogi stage ki matak ta with all that spotlights khoina CHITRAKANAN na chatpirako matam da haba adugi ramp walk to so for me it's one of the favorite ramp walk and then aduda dum khoina dum khangre haba this guy has a potential and I'm very sure sigis na dum mana ka hani title amakak lawraga lakta taragadi ade sigi just kaino se khogi yamna justice oidre na khangiba but title amakak tang na tin lobiram the title ani lawraga ni snatch torgane lai jaba tar congratulations once again thank you aduga makha ta na mo khoina khangjaning ba se sigi hanba title mayam se Mr Universe tourism gi title se sigumba mayam sidagi khoina fangaga lae adugi matungda CHITRAKANAN na muk lobi rai se best physique Mr India 2023 ne khoina lobi rak lai se the no doubt physics so khoyam na fazaba physics amakak ni lai se ko have the am the mainly oiba dugumba physics amakak ni lai se ado sigi matang se ina khangjaning ba se how is your daily kind routine as a male model adugi matang da so how you starting from tambe hogalak lagi kamai maintain to it daily routine as a male model hai ta ga de dum ga de khoi gi day to day life stories chap ma toi ade khoi hogolani hogol matam da mainly khoi di grooming sem towe grooming gumba skin care gumba and then tor matam da ai thaweng chatpa chakada ba chatlani matam da evening da gym daily routine walk chatle chal matung da balanced diet kumba then khachabi raga then return to matung jum da mai gi sai gi ai to da ba haji thabak chalu raga su ai ama chakadam lai bai ne my preparation je makhadum sta hai tar yam nungai taza matam da zo have the you don't have to be extraordinary to be a model and anyone can be a model if you have the potential if you have the energy then you can be a model have just we am not sure what taking point amakak ni sigi matangs da hosik CHITRAKANAN na pan bigi matam da khoi gi grooming session da isana self care tokzaba self love tokzaba adagi skin care gi matang da su yam kana habi ko sigi matangs da khoi gi society sida hosik especially among the Gen Z generation have that sigi sida khoi gi tongan ba misconception amakak lai akoina abdi isana grooming tawzaba skin care tawzaba or even nupana makeup tawba si phawbada toxic masculinity have tare akoigi adubu nupa gi thawgan pi thu yamna any work sing se loi mak gender based oilakpa have tare sigi matang se di CHITRAKANAN gi kari thought lei bi what's the thought about toxic masculinity sigi matang da have ai opinion hai tara ga de just ai khoi si lai se ke society is a modern society ne ba 21st century modern technology ki sam chakra matam sida adigi gender masculinity ki toxic man se leiba ta ga di society chaw sung ngam hoiba habedi asum koina ma do adu to wi ma do adu to sum back pai tori ge to helege khoi chakwa sung ngam hoidu na just ignore to bai tare habedi ai isana grooming to ba habisi sai self care and self love neba isai self confidence jaudana mai to ga ai mi mang thok tu no ba that's why moi access ignore to bai tare ya no ngai je adu so lokshan jare ha tare ko makata na khoi gi modeling gi line sida changchen bi rei tongan ba platforms mayam da chatpi da na khoi gi mai mayam ko su bi rei ha tare ado aina sida hangjaning badi CHITRAKANAN what is modeling to you and why do you choose this career as a model ai modeling have se ai oina di ma se ka hitare khoi leijari ba talent se leijari ba talent and then creativity se show to ba gi show to oina hitare mi mang uhan ba khoi gi sama tam da as an example ko khoi lai ba rose ma tang hoiro haidi rose se modeling da di kumai to roga rose se creativity oiraga extraordinary oiraga mayam utli ne ba adugi mayam showcase to ba
amane hanjai aduga aina si part chu story maramdi habidi is can convey in messages with our poses through emotion haitare haidi mayamda khoina chetli ba chari ba and then expression mayam mana to shini express to it's kind of art never haidi art pam art pamu banina aisu ai art have line changna damakta is carry choose to yam nungaise have the isagi creativity say through any career do be isai haiba mina isai the magi creativity magi love of his art to thokche adagi isai ring iba haiba mina tongan ba magi khuida adum thokse have tare modeling grooming pamzaba chitrakanan gi through your work khogi sagi art se thokche ni sagi creativity se sigi platforms de thokche ni ko yamna blessed oiba dugumba not everyone can achieve that have tare chitrakanan gi yamna young age to sigi ke haitare fangwi gi baza have tare yamna su chok thokche have tare se maitai machai na wahi se haiba da wa latle have tare ko yamna nungai se makha tarak point aina khangjaning base chitrakanan khoi gi modeling se yamna mina su yamna pamna ba dagi mayamna su yamna fangna daba adugumba career ma khakti hoine oi not everyone can I'm very sorry to say but not everyone can become model model have they should have a charisma in themselves adu khaktang oirakanda modeling sing je success modeling career si the success oiba se oinare khoina sum uzaba matamda aduba khoina all over the world or over India da yengba matamda model career habisi amna short lived oiba adugumba career makhala makhak oi habdi isasna fazaring ai agi outer looks ina fazaring ai ke doge have matamda sigi career sidi mayamna pamna ba market demanding laiba but isasna kitang deteriorate torok ku matam chahi na kitang hapchalap ku matam dadi sigumba careers have tare ko kitang na thairega chatkibugumba adugumba mayam oina lay sigi matanga di kari haingi what's your thought sigi matanga I thought have tare ga chumme have the modeling say have including Manipur have state khudima kineba short life oye karigumba misak ama oiro angang oiro modeling pam na changakpa change khalaga just my part che karamba modeling ai karamba keri modeling su makhanam yam laye magazine model and the runway model but the print model and then makhan laye hai mana pami ba part to phajana choose to mutong da changakpa taragadi ana mai khanjari ba patient do adum pursue to ngamgani aduga adum lai Manipur dagi outside mapalam da modeling adum choose to raga adum haji forward to raga lai hai adum mayam khangna mayam laidana mapalam da hajin amagi oiro amagi brand amo oiro adum ambassador oidana adum lai haba if mana phajana right part the approach to giba taragadi adum successful oi hai tare ai hajaning yam nungai ji message yam na positive oi ba dugumba response amang khakne habdi kitang ai gi questions in have tare angang sing ad inkhalai ba mayam sing sidu kitang ninghanna ba leber taraga chitrakanan da sigi careers amhanna ju singkhat pi rei ko thank you so much for that aduga chitrakanan makhata na ina muk hajaning ba se koi gi handak chat bali da chat ka dori ba Indonesia Bali se chat ka dori ba handak ki event sida have tare chitrakanan gi oina di anova door may khakti I'm very sure sungso ishoid na hangdorakani na khale the anova experience me amakaksu hangdorakani na khale sigi Manipur is very proud of you ada sigi anova door me amakak hangdor ko matam sida have tar hena prospect level from me amakak India gi tongan from world gi tongan from me amakak le even a gi chitrakanan akhoi gi Mongolian look oiba model me am je hojikti pitribi sin bathung na demand yam na lainar ba dugumba matam ne people is the people are very grateful about the yellow skill nowadays adna sigi matang se chitrakanan gi oina di isagi career se chokhat lakna ba isagi career se hena khumang chokshal lakna ba gi damakta atoppa mapalam international companies kumba da this main tor kan da sai haibi gi bu maina work to ge haibi gi wakhalon leibra ka main tawi laye habidi kaigumba opportunity gumba fangba taraga di edum atoppa mapalam da as an image gumba oiraga no work to ge habim khalle if life fadna handak chakadori ba khongchat asida phangbo taraga di dum work to gi ni haitare yamna su nungai je ko work tawba ngam bu biu phang bu su biu haijege because Manipur dagi sumaina hokiba dugumba model ama khakna haiba tare ko sigi level si wa yorakanda the work torakanda not only Manipur India represent torakanda adumaina work tawgiba dagi tungan ba international brand mayam sigi ambassador go orakpa magi tungan ba international magazines mayam the cover page daga hapak ba it's
a dream come true for many people ngamba su oigani na khale we can see a lot of potential in you yamna su nungai je oiba su oibu haizage ado chitrakanan makhata na mu khangjaning matam da you have spent a lot of time at gym natra habdi you have been taking diet su haini yamna puding changba matam admaina oiri hojikse do sigi matang sida khoi gi gym gi matang sa ina mu hangjage modeling and gym si thadok na badi yade have tar adubu ka doge have matam sida khoina Manipur di concept amakak lay mi se kitang masa phagala aba adoi tar des aigi show se thokpu aigi show se to SF modeling have a career se ke hani yada yawagi mong da dugum me amakak tong na ri have tar sigi photo se tobiyo ma se tobiyo masa kitang phagalak patara ga di ai tar sigum bagi yanchen tu san na bagi amakak so khoina sum usai have tar different social media se the CHITRAKANAN gi thoughts ke le bi kari advice pe bi ni adoi matang da sa hai bi Cheese ayamana dum si misconception dum lay haitare haibadi kaigumba mi amoiro finish goal da mai paklaga modeling gumba tor puslai moi this handle jeng we wana da but mokoi modeling haibje value of professionalism am changya ba khoi ni this gym haibje is common aspect amane ba anyone can play hade kan aspect khoi ni gym yawdu su da modeling to ba ya ba exactly haibadi just khoi ni gym jina walk to matum khoi common expect am oi ba na khoi that is what makes a successful model am ohen ba katane ba but in order to be a model hai matam da is vast diversity in amai gi attribute am chang ha ba just not for the kai ta bodybuilding to putuna hai bodybuilding to kangu da su mai modeling gi oi ba gun chen ma su yawi but actually adu oi ba taraga su asengmadi hai just thin line amana bodybuilding ga modeling ga se just a thin line am khaktane ba cheli je marak sida haide cross to hejana bi sya da ba hejala ga su haide leidna aduna a thin line se hen ba ta ga di chunga ha de ba aduna modeling to ba or bodybuilding to ba aduna khoi ka ai haining haidi it's all about value of professionalism haitare haining haitare achumbani yamna su phajna takpi haitare sigi se khoina khanging oi isa na changiba profession du da hena mai pak po oigani haibibani yamna su nungai je ani mak se phagi de amta na te habdi chaw grab scope amam ne na body building da lay scope modeling da lay scope sing se aduga sigi matang se ina kitang kup thajara ke CHITRAKANAN ko khoigi Manipur da di model physique haibasiga good physique haibasiga ani se ito sanabagumna adum tawri aina hojik haijagibado haibadi model physics na karino good physics na karino eye appealing oiraganda model physics oida taragadi mado yamna well built orambe diaiba eye appealing oiba targa so model physics ha magi tongan ba setlingai pakchaba dugum myam kale not all bodybuilder has a model physics like this sigi matandos kitang ain let to be what is an ideal physique for a model haibadi an ideal physique of an physique of a model have tar matam da quiz das ma se kaite chawbu ya de mai chang ama leiba ai di chang ama leiba pot chi da khoi gi kaita re khoi chest 40 ga 4 or 40 di hen ba sunga 40 di hen ba da ba chest 40 di hen ba ya de aduga 40 hi 40 leibi tar de adugi chang da pull up ade lai structure je lai da ba ai di yam chawbu shu ade yam pick bu shu ade ba mu su aduna kai tare yam chawru su hai koi chana da bai tare aduna koi mi si pi aga su massage par ga su koi gi all structures je well calf ga da bai tare ade lo structure phajan lai ga da ba aduna physique da di mai gi loina hoi kitang das kai sa in haja hi bido thin line ba lama khata ne chen kitang khata ne khenari je adu best the physique rom do oi bata ga na mu mai gi tonghan ba extra have the masa khat chaw da ba yara aroi and then loina ato ani ba duga amu model gi physique oi matam da di just pick kera saw kera lai ba structure sing je loina thoka da calf well calf ga da tu ni yam nungai je yam na phasna je enlighten to bi ko model physique ka da ge koi bodybuilder gi physics sing siga ani sigi differences yam na hai bi ado yam na su nungai je aduga makhata na koinam khangjaning basida as an achiever amoina achieve tawre ai sigi title me am se fange haidna su kitang lai thokpa na ta habdi sina ngasi achieve tawre ba tungda se achieve me am khak tawra kini habatar and I am very sure handaki ke haidare chatka dori ba khongcha chides I am very sure kai no modi so shoi dena khut hang na di la oi habaje ai gi su am achit ba thajaba amne
because I saw a lot of potential in you also. Sigi fangbira iba title mayam se for good. Kamaina di use to begin a Kali society the Chitrakanan. I phang ai title ma'am se society the ai plan se haida khoi gi ba cultural richness se tradition heritage or then lai ba khoi society khoi heritage sadi khoi gi lai ma'am se mayam da explore to ba haida samatam explore to ga khoi gi ba sam na saw ba various haidi event or collaboration or to ga mayam amukena sak khangan ba haidi khangalaga and then adu to hai tar ga su koi kari ma khoi gi tourism with environment se seng dra ga tourism phajaroi ba mani hasik tawri ba mane aduna environment issues su solve to na ba na ba and then mayam da ain chalu ba thengna mayam de by sharing stories or then khoi gi lai ba khoi gi vibrant picture and then label landscape mayam se I ma khoi this how Manipuri Shini, and then that is why Manipur is called a land of jewel. Just you have to visit Manipur, and then I told my what is Habiba by mouth or by showing picture, and then lastly Manipur is a well place known for its hospitality. Tawraga I told my the ihulam puhon mai tare. Adugum asimaina tawrma tamdam up henna by explore to haningbagi for India or Manipur ma'am. Laiba state ma'am je explore to haning ngari damakta si title sina ma'am na sigi my use to gen kale ngam nungai je khoi model competition je chat padana tana ha batara ko as an ambassador of tourism when ne chat pi gadori se ko sine I gi competition dagi hena sine hena value lai haina so I gi motor ne so haise through you Manipur da sorry Pitribi da lai ba mi mayam sing sina competition da bu yeng bi gadori ba both online amasung live ti yeng bi gadori ba mi mayam at least Manipur gi glimpse macha ma kaktang waraga so Chitrakanan gi through da gi adumaine educate to biram gadori ba khanghan bikaram gadori ba se sina so hena value lai haizage sigidamak to so hena Chitrakanan nga si mangbiri ba manglan si so ha tare work to ino onthok pi ba ngambiu thabak to ino onthok pi ba ngambiu ha se aina so ishor gi mafam da su thongni jari wari so tai saning bodi am khak lai Chitrakanan do khoi talk to Manipur sina akanna ba matam moi wari na koina chinaw se pukmen pa mai na gi tanja di fangoi dore loishalak pasida so sigi loishalak poina formality ngak chaboina Manipur gi miyam sida Chitrakanan na kari wahi haibiningi wahi mga taradang fangdok piram Manipur gi miyam da aina hygienic badi miyam da hojiki matam da di haitare trust am darka lai haitare just kaigumba masana masa kari dream ama pursue toge the passion ama pursue toge haibata just believe in masa believe toga am darka tai hamada masana believe toga di mana kai pami photo edu nung pursue toga ngamoi and just believing in yourself and make your dream come true. Just never give up on what you are. I na pa me kale maji confident lady and then mina do hire tarak sum lai tarak gati maji mai pa ko sunga moi bas ana mina nang bata da ai isana ai to ri chumi adagi ai honari si ni ai bajana with confidence and trust believing in himself or herself chat pata matam da di mai khanliba passion mayam do and then dream mayam do achieve to bani hai kali so believe in yourself fa yam nungai je masimak na so khogi inkhalai ba mayam adagi mayam sida su ihul chauba makak pibi gane have se yam tikna tha je aduga Chitrakanan na khogi ngasi handak chat ka dori ba tai tara mari da pangthok ka dori ba chat ka dori ba sigi khongcha chida su hena mai pak pa su obiu Manipur imagi su have tare ko mayam da sak tak ngam bo obiu have se impact ge mai kai dagi last wish am tanga ka chage. Thank you so much. Thank you so much for your time. Masini ngasi impact talk to Manipur gi thoram mathangi episode ta another personality amaga loinana impact talk to Manipur hanjarake impact news pu mijing tadun lebiu.